Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achiar tu silian sang puya Sarkar lai puna thona kumsom pare chunglam COVID-19 hridan apek me ka ngai thatu te hridan la vek turin kan ngen chewa COVID-19 la ka in venala ma in thla dalo ula ina tom tlatin tul to palo chon pon chuak lo ula mai tom na vu medang na ilo kudle mai ti file hridan lak telo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kain hnuai hria du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pakhat panhi pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial panhi te biak po therengani tuna chon chanchin thalong athak chun zomang u mizoram COVID-19 rik chuak thara mu le ani thu sarkar e thupuang tu dr pachormal soman soi Chief Minister Puzoram Thangle Niti Ayok member te chu internet kaltang in komin mizoram ma sona rural din konga thupoi mo tak tak an soi ho Rampum huap insum donton na hapta vanija sapta chu voin khan mizoram mantranani ramchunga COVID-19 rive en koldam zat sang chho zailin za somko pasari point pasari panga akai to COVID-19 chungchanga sarkar thupuang tu Dr. Pacholmal Soman tun naya RT-PCR positive sample zathum somnga whole genome sequencing tura anthon zinga COVID-19 rikchuak thar mu le ani thu voin khan soi Dr. Pacholamal Somachua National Institute of Biomedical Genomics Kalyani West Bengal August Khan hang samples athum somnga te thonani thua soya shikthar mu cho jinga hian mizorama aum ti lafin fialo Delta plus variant 3 atel thu soin hang variant te hi champhai district ami panhi le Kolasib district ami pakhat anni a Delta plus variant hi tunlaya lar in kai chon ol sam tak Delta variant a in za somroka in kai chon ol sam le zol ti asoibok Dr. Pachormal Somachon sample thon zinga somsaria Delta variant chung ko zinga mi Delta lineage anti mai mithiam ten anzir chian mek aming anna phualo mutel ani thua soya Delta variant pa nga hi sample zani som pathuma mu ni in hang sample ta hi aizol lunglei kolasip champhai le serchip district atanga sample lak zinga mi anni a Mizoram atang RT-PCR sample endik tura phaila ma thon to atangin COVID-19 shikthar zanga som moni to thua soibokani Dr. Pacholma Somacho mi puita film khur tura cha in shikai le kailo test ngai lo tura mani mun thawa COVID appropriate behavior uluk taka zoma poimo le zual ta hle ni in asoi ani Chief Minister Puzoram Thangle Niti Ayok member PVK Paul le atho puite chu internet kaltang in komin Mizoram masona rural din konga thupoi mo tak tak an soi ho Chief Minister chuan sarkar lai puin India marchak state tan Zasom gross budgetary support kaltlanga masona sumapek chhuadan chu ennon trolati thua soya NEC le Donald kaltlanga sumpek thin chu atlak niam tak veu thule state 10 an chan pol turang andon theina ne tangkai jok heng sumte manani theina tur rotna athlena special assistance to state for capital expenditure noya Mizoram chan pol tura ruat chumi pui thleng phak turin apek chwa thuai theinan malak ni se atibok niti foramin marchak state te ti mason ata na malak na tur klur bingin tourism maule ruwa thingpui sangha khoile bong te thar chho chungchang te soi hawani boka niti ayok report alan danin kumsang ni som pakhat som panhi tanga kumsang ni som poko som ni chung khan marchak state dangtenen khai khinin Mizoram chu gross value added a thanna asang bera sustainable development goals te fungrang sanga Mizoram ti thathokat le a marchak state district zongjong jinga serchip district chu pangana ani niti health index sang ni som nia Mizoram chu NER pakhatna ani a School Education Quality Index sanghi som pakwa palina ani thung Innovation Index a pathumna ni in Ease of Doing Business a panina ani bok India zelena kumsom chari panganalomna Azadi ka Amrit Mahotsav kal zela sarkar lai pui Commerce Department malakna in Rampuma in sum donton na hapta vanija sapta man mekani a voin khan Mizoram po Commerce and Industries Department bot sain honna hun aizal khapa ne ni a honna hian port shipping and waterways changtu Union Minister Pu Sarbananda Sonowal State Commerce and Industries Minister Dr. Alal Thangle te antelani video conference kaltanga thu sen Pu Sarbananda Sonowal chuan India thilsiam ramdanga shal chhualama be pui thak mekani a kumin sarkar kumchu nge hian US dollar maktado zalihu export to money atia marchak state abik takin Mizoram chu foreign rampani kar che ani awangin he malak na hina poimo hleti soim Union Minister chon anma chomna lian tak chu hlen chho tum thau turin mi puite asom bok ani Commerce and Industries Minister Dr. Alal Thangle na poin Mizoram din huntlang pui soi fe in Mizoram economy za zela somruk chu lo nei le thlai thara ain ngata state GDP po za somruk poruk point bakhat pali chu agriculture le ka noi hian a hawani ati
chemical an man tlema wangin Mizoram thar chaw te chu a hriselin arin tlak ti soin minister chuan investment lama harsatna a omthina wangin ral chaw konga harsatna an tok ti asoibok ram resum donain ma ason zel thena turin state sarkar chuan India Bangladesh inrina border hat pali le India Myanmar inrina border hat dang pali sangna tur sarkar le puya rotna athen to thua soya Chittagong port chortangkaya international market lianzo ka lu the be sena an nei thua soibok Dr. Alal Thangle na chuan Kaladan multimodal transit transport project le land custom station zorin puitlin hun an kha hel thu soin chemical tlang hiam Myanmar Sitwe port nen in kalpo in international market mai ba ka India ram khopui dang tepo longhmanga kalpo thaina kong ain hong don ani ati video conference call tangin district sang tangin chimtu anombok ani chimbial mi puitana lungle RT-PCR call bunani theina ne tourist lots lungle zotlanga buntur ati chu engtin nge sarkarin ma alak ti enfi in sub headquarters so emeten voin khan president pulal rotlong hovin SEC member ten hunan tlo Wai meten at munan ko lai hian sarkar lam chuan RT-PCR dana tur pindan no siam remin pindan bangchen khatte vok cheni a thoktu ten an soidanin he hmun atanga thlilwan na tur lama le apan na konga du thu samlo de har satna oma heng hi akai hnoi PHE le PWD lama thlen tur shilin wai me point atu angalo bo zui pui anin huam thuan shil wai me chuan RT-PCR man the nge yan du a atu langa sarkar mhlak dan ngai chan zelan tumti Puzo Thanzola Secretary Saphet Kotar Sweme Chuan kan correspondent Shila Hemikai Hnoya Hian Weme Chuan Naktu Khian All NGO meeting Kawani Ati Lai Vek Hian Cher Lune Thing Sai Che Vela Barmaral Kante Chom Dona Poisa Le Etur Hanin Saphet Kotar Sweme Lung Le Hi An Kaldona Kemtina Dal Bek An Pe Anga Town Branch Te Poisa Tho Khom Cheng Noi Khatchuangan Hlan Pokang Nimin Khan Mamit District MJA Chuan Mamit District Hospital District Medical Superintendent DMS Dr. T Lalrin tuang muin COVID-19 CN fiana konga harsana omle malakna ten soipui Dr. Tilarin tuang chuan COVID-19 velo en fianan Mamet District Hospital Trunet call chu Mamet District Pumin anin man trom ani thu soim tuna Trunet call patni an nei thule ni khata sample zavel anen thei thu soya Trunet call a sample en diktur anti danglam thu soim DMS chuan nan ben von nei le kai nge turangai te ti lo chu Redman waran tum thua soya hei hi mundanga po anti dan ni na soibokani Mamet District Hospital RT-PCR call da turin malakna omle omlo chungchanga thu thar thedar tu de zona changim DMS chuan National Health Mission NHM atangim Emergency COVID Response Plan 2 noya RT-PCR call hi district na da turati ani a he malak he kal chhomek nia a hriat thua soya tuna Trunet call patni sample pali en thena le pani en thena an nei bak an ma mobile thu department anga sarkar an then to thu le khol pakhat nei bel an be sei thu soini thu thar thedar tu chuan Trunet call manga sample en dikna lab technician pani chi anom le an drin zingdar somatanga tlaidar nga le tlaidar nga tanga zanlai dar som pani chau chu be thamanti thu soin sample en dik hun hei aya tamjok rom han ne thoktu in pobel tha an sia thun soya hei DMS chuan atulanga alo NG tur thua soi chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puanani Voin Khan Mizo National Front Party chuan tuirel bial by election no om tur an party candidate atan Mizo Fed chairman Pukelal donglena Aizol din tharveng an ruat tuirel bial to MLA Puendro is thanglena aboral taka wangin by election hi nei nga ya MNF candidate Pukelal donglena ruat na hi MNF party chuan an Twitter kaltangin an puang zar ani Ramsunga COVID-19 trive en kol damzat sang chho zelin za somko pasari point pasari panga kai to a tundin huna trive me ki nuai thumle sang kwa vel ni in hei hi shikai to tanga chutin za bial point pakwa pahni ani a nikum march thanuwa atniam berlai ani a dar kar somni medical chungin shikai thar sing ni sang rugle za som panga puchu ani a trive sing thum sang ni le zeli somruk pakwa en kol dam ni in hetian shivei en kol dam to hi vaibel sa thumle no somni pasri chuangan ni to a vaccine po chakte ka pek zel ni in dose vaibel sa somret pakhala no somret panga chuang pek to ani chanchin thar cherti top na na kang pui Mizoram COVID-19 shik chuak thar mul ani thu sarkara yo thupuang tu Dr. Pacholma Soman soi Chief Minister Puzoram thangle niti ayok member te chu internet kal tang in komin Mizoram ma sona rural din konga thupoi mo tak tak an soi ho Rampum huap insum don to na hapta vanija sapta chu Voin Khan Mizoram man tranani ramchunga COVID-19 trive en kol damzat sang chho zailin za samko pasari point pasari panga akai to chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani